سیاست قطابی الگوندەمە هەیە و هەتانوکە نە قوتابخانە هەیە و نە ڕەودەژی هەینە. ئەڤە ئێک جوان خوێندکارên ئاوارەیەک و ئەو digel pêncî خوێندkarên hevalên xwe dîrketîne ji xandinê. Ew dibêjî ji egerê dîratiya rêkê di navbera cihê ewlê xwe cih û xandingehê ew neşayîne berdewamiyê bidene xandinê. Ji bo behezkirin û dîtina rêçareyan ji bo arîşên xwînkarên Sinûrê Parêzgeha Mosul konferansek li bajarê Duhokê hat saskirin bi amadebûna aliyên peywendîdar. Derencamên wê jî bi nivêsarekê wê ji bo hikûmeta Herêmê û Iraqê bihêne şandin. ئاماریال بەردەستێ مەکوو پێنجی قوتابیان ساڵا بوری قوتابخانە هێلا. ئەژبەر کوون نەشین پارە مەزیێخن بچنە کەمپێ گوندێ مە 3 کیلومترایش کەمپا شاریای دوورە و قوتابی نەشین پارە مەزیێخن و ڕێک ژیا دوورە سەرمایە زستانی قوتابی نەشین بچنە قوتابخانە. جلسة هاتنا دانان السر مشاكل تعليمي را ومناقشة وان موضوع أستنجن تعليمي هاتكرن إجبرك أم بكاربن أموكو مجموعة ما أم بكاربن وان توصياتها مكاشوان هرسي مجموعة بقنا بلجيك وم بكاربن بقيهن پروردا كردستان و پروردا موصلة دا أفتش تبنا چار سر كرن. Êzidî û Kiristiyan û bisermanên Kurdên Sinûrê Parêzgeha Mosul pêşniyar kir ku wana olê Îslamê ji qonaxa bineretiya xandinê bihête ladan û kar ji bo waneyeka pêkvejiyanê bihête kirin. Ev pêşniyar jî ji bal perwerdeya Mosul ve hat qebîl kirin. دا ضروري ما في البي مرتين دا بدوي سر بالنبن تشتي في اف فرقه كتنف قال خلق قلت هذا درر بو ايش بي داعشي يكسر قلت هويت اقليه يزيدي مسيحي قالك ديجي وجا هكا التربيه الاسلاميه انما هنجي طالب هم بيحسن هم كدوكا يكن Li gorî zanyariyan 13,000 xwînkarên Sinûrê Parêzgeha Mosul li Duhokê hene û di dabeşkirîne li ser 275 xandingehan û nêzî 2000 xwînkaran jî bêbehr bûyne ji xandinê bi sedemên cuda. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.